Chceš darček, čo má dušu? Malé ručičky, prvý sen, spomienky, čo ostanú len. Hračka mäkká, nežná, krásna, každý detail má svoj význam. Meno, dátum, čas aj váha, každý ste je plný lásky. Hračky na mieru, vyšité s citom, najkrajší dar pre bábätko pri tom pause. Spomienka, čo navždy zostane, v srdci aj v náručí milovanie. Objednaj si ešte dnes 0901 777 065. Vyšívanie Slavka Bytarov.